C ini kelihatan menjadi bos RCS Om Tasman Bangsa Wetan. Oke buat tekan-tekan Bapak Nur Sam sing duwe Bangsa Wetan Pekati Gresik nggih. Pak Bud Plosorejo Kabupaten Bangsa Wetan sing dulu Pak Bud. Nggih, buat tekan-tekan spesial Mas Omek yang jagokan Rigit Kabupaten Malaysia. Sugeng dalu Mas Omek Nabi jangan ke istirahat layah-layah. Pak Rena Kampak salam kaki Mbak Bayan Tomo Kampak modo lamangan nggih. Salam pun acuci. Nggih. Ibu Bapak Rena, Mama Rena wonten Kampak malam. Mas Minut Aminuddin ingkang ngagungan balong panggang Gresik Sindalu segan menerima live streaming. Mas Tejo Ayah Tesa wonten London mat malam. Bukaan lawang tresno buka opo
tambah manis. Manis. Matoe ibu bunga. Aduh Mas. Kelakon jadi slirane.